bimaze kumenyekana nonaha Colonel Dumbia yasheshe umutwe w'abasirikare bari bashinzwe kumurinda. Ese kuki bibaye? Nyuma yuko hari byinshi byari byamaze kunugwanwa. Umutegetsi mukuru w'inzibacyuho muri Guinea Conakry Colonel Mamadou Dumbia yarayesheshe batu yabarizwagamo umutwe w'abasirikare bari bashinzwe kumurindira umutekano. Icyemezo cyo gusesa uyu mutwe cyemerejwe mu iteka ry'umukuru w'igihugu byasomeye kuri televiziyo y'iki gihugu kuwa kane washize tariki 27 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka 2023. Ni Colonel Dumbia wasabye Minisitiri w'Ingabo za Guinea Conakry ndetse n'umugaba mukuru wazo gushyira mu bikorwa ririya teka. Kugeza ubu ntiharatangazwa icyatumye uriya musirikare umaze imyaka igera kuri 2 ahiritse ko butegetsi Alpha Condé afata kiriya cyemezo gikarishye mu gihugu mu rwego rwa gisirikare. Ni icyemezo cyakora yafashe nyuma y'iminsi 3 gusa yirukanye ku mirimo Lieutenant Colonel Ismail Keita wahoza kuriye ubutasi bwa gisirikare muri Guinea Conakry. Colonel Mamadou Dumbia yafashe ibi byemezo byombi nyuma yo kunuganuga amakuru yuko haba hari bamwe mu basirikare bakomeye muri iki gihugu bafite umugambi wo kumerika ku butegetsi bwa Guinea Conakry. Ni nyuma kandi yuko hari n'umupfumu witwa Mofa Sori Duna uheruka kumuhanurira ko ashobora gukorerwa coup d'etat mu minsi iri hagati ya 18 na 28 iri imbere. Ni byinshi cyane bikomeye kuri Iwacu Today. Kora subscribe tujye tubana ku ngingo zikomeye kandi zikarishye.